Merci, bonsoir, bienvenue à l'émission Maxi Sport tous les mardis à partir de 20h à Jama TV. C'est un fait d'idon hirondé gol Jama fo ko andi golon ko sadi mon ko toli hande de mari do hobbe teddube hobbe bandanda hoore ma goddo atabe présentude ka Jama TV surtout makay ka comité guinéen wonbe do ben. Donc la famille avant de me faire de donc mi jonna be taw parole on be hiro taw Jama ben ko kambe woni hombe mi jonna kasengo nyamudo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Haray mi salmini communauté guinéen sénégalais guinéen on fo wana o ma o fuddi e soddiben ha hewti mi hobe men ben aray min domiri on doa hande moden wi'a ko bismillah ko Jama TV do min salmini communauté sénégalais guinéen on fo fuddi ambassadeur jomen on ha hewti e soddibe men e bobon min sakkitabe jibinede ben. Ok, merci, bienvenue. Donc, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tipine micro seda. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haray ko Mamadou Saliso. Hewti ka télévision men do. Haray pour programme amen momen fewndini fewndo machallah haray ko dum woni ko hawtini men do haray ko andingo Jama ko men fewndini ko haray assalamu alaikum wa rahmatullah. Vraiment sans plus tarder hide woni do kay grande dame surtout do way passande be micro non be hiwrano en Jama on téléspectateur be halnay ko kambe woni hombe surtout avec grande dame surtout devant public men wa. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Naam, donc inne honno make hon fewtane caméra rahmatullahi ba. Men salmini ngono be men tawi do ben taw adi ko. E Guinée fop Sénégal fop kala. Dal famille fop men salmini nani. Naam. Haray ko bienvenue kamo kadi ka suudu mo wi kamo ari kamo. Ko no woni men tay kadi ko amen men wi men ari kadi men tay ko gonga ko no woni ko amen men yuti. Naam, bismillah. Donc sans plus tarder men araka monsieur le président be wawa andingol men ko sadi mabbe ko toli ko nga mabbe ko dika Jama TV do. Ay do ko ni do ko harani menen ko wala men tawi do ko wala kadi men ebbani do ko wala kadi men ebbani haray non ko hon addi men do hakkunde Guinée me ben sénégalais ben men woni dumannade do parce que ko tournoi sénégalais Guinée me woni wadde do andanda hoorema naam himo innitira kadi non mo andanda hoorema goddo landota ko honno wiete ko woni président wuri Thialéré en andi président wuri Thialéré Guinée me ben landota ko kanko woni hombo haray wuri Thialéré ko kanko présentani en côté ambassade on kala ko faala den e côté ambassade on imo bokki e responsable be ambassade on tipe micro seda voilà haray ko addi men do haray ko tournoi de foot innetedo wuri Thialéré président wuri Thialéré haray ko watti don ko comme no mi wiri non tun haray tournoi on fuddike e bismillah sago meden o gayna alhamdulillah rabbil alamin sabu non honno jouama ha hewtama demi final on demi final kadi ko hombo e hombo fottuno ko demi final haray ko yorgo weldigal aygel fottuno équipe wiyeteɗo buuma on haray noon hakkude mabɓe konno feƴƴinno ko buuma yorgo weldigal aygel piino buuma 2-0 haray deuxième erreur me wanno hakkunde yorgo e soya non ko e Mali jeya kundara Mali dugun tunni ko be woni soya ko be fotti kadi équipe goto wiyetedo yorgo maasi non no jeya e gongore weldigal no jeya e gongore maasi be dido fof ko hakkunde tournoi mandanda hoorema ko hodudube min konno mi wata on tournoi ko hakkunde andube handalu kusungon ko on tournoi woni do ko tournoi jododal wana weldigal aygel yorgo pino soya par série final ñande yaga demi final ñande yagal wadi dum parce que ko woni demi final ñande yagal
fof tappi tay ko goto woni pewdude ko ɗum woni demi final ñanne yagal si tappama ha yiltama kadi yo tappe ara ñanne yagal dogui ɗon mais alhamdulillah ɓe maasi ɓen e ɓe holli hikka ko tuuru maɓɓe ko ɗum simin ƴetti tournoi o min watti e junggo maasi paren on komo dogol tuuma ɓe wiyamo Elhaj Hamidou Ba ɓe wiyamo Hamidou Ba jeeyaɗo ko wiyete dogol tuuma haray ko woni parende tournoi haray maren jon aɗaɗo waɗede maren on haray ko on innete Aissa Baylo rewɓe no ko rewɓe ko on woni suddiɗo mandanɗa hoorema no bokki e bureau gongore union gongore maasi on ko kanko emo bokki e lamminaɓe toon ɓen hikka kanko waɗa maren haray ɓe jogui kadi noon invité d'honneur jon hiɓe wiyamo Amadou Ba vice président gon union gongore maasi on so darni caméra haray ɓe humpa moƴƴano walla on hertu non mi hen saabi ko woni Amadou Ba vice président union gongore maasi on mo wondi noon toon e président meɗen nomaɗo kesso haray hiɓe wi tournoi ko kamɓe jeeyi ɓe aray kadi ɓe sutana organisation ari fotti foli doole jamade Sokili on ɓe sutana kadi fayɓe maɓɓe ɓen haray lan jogui kadi marenjo iway ɗo yera innamo Aissa Ba o wiyete imo iwa yera hakkude Thiaroye yera Kassol Pikine ɓe fof wi hino ɓaawo makko andi ɗon ko maren ɓe ɗiɗo jeeyaɓe maasi ɓe wi tournoi ko kamɓe jeeyi donc foolotiro aɗa woni ko foolotiro waɗa ko Medina yera marenji ɗin ko ɗo woni iwde haray ko ɓen ɗo woni marenji ari fotti fooli ɗin haray noon ko doole jamade Sokili ɓen kadi no woodi ɓeɓe eɓɓi mais paren ari fotti fooli no woodi paren doole jamade Sokili no woodi maren ari fotti fooli no woodi ɗum marenji ɗiɗi no woodi wonɗo Medina no woodi wonɗo kadi yera mo kuwafi noon Thiaroye fof ha hewti Pikine ha hewti Boune ha hewti Kelmassar donc sans plus tarder en jonnay konngol ngol monsieur Diallo ka monsieur Sow donc ɗo wa men explicande affaire organisation ko honno préparé ɗon taw ɗon ara mi heɗitimo ok fewte to kadum ɗo ok toujours komi yildite e moɗon haray toujours programme o meɗen wi yo Allah newnu tawna en hara ko ɗum hilni ɗen inchallah kono prési holliri noon dal hande prési amen ɗo ko kanko woni prési ari fotti foli on doole jamade Sokili haray ko min Mamadou Sow woni président jeunesse de Sokili on haray toujours ko min e makko woni e poɗodirde fiimum faami haray noon toujours min kadi doole jamade Sokili on meɗen mari paare meɗen mari maren meɗen mari paare meɗen mari maren minen kadi paren de doole jamade Sokili on ko Ibrahima Diallo Wakam haray toujours maren on kadi meɗen wi ko Farmata Binta Grand Yoff woni maren on si Allah tawni en toujours kadi meɗen tori Guinéen on fof e Sénégal en on fof o jour ɗo haray meɗen tori ɓe ballal e mum yoɓe ar ɓe jooɗo ɓe ndaara komin organise kon so tawi kono men faalira noon dal yoɓe ar ɓe jooɗo ɓe ndaara men organisation mon ko honto on ɗon e waddemo précisement toujours ko terrain HLM ɗo si Allah tawni en ko terrain HLM partir de ma 16 heures 0 minute ha e 21 heures 0 minute inchallah donc à travers ka terrain ballon ton fi affaire sécurité jama parce que si wiyama ɗo organisation ballon mi arta ka président gata o par ce que la andi président ɓotare marde renseignement fimu donc haade président ɗo wawi men haalande jama on fi affaire sécurité jama on en cas par ce que yimɓe ɓe no ardi tan on yimɓe no howtir tan on par ce que hunde ko il faut heɓa une bonne organisation si organisation heeɓi waɗi réussir hara événement waɗi réussir eyyi ɗon Souleymane haray mi weltanike ma donc dow on question ɗum wallu sécurité on ɗum ɗon darama sécurité no woodi 100% haray komin towoto guinéɓe ɓen sénégalais guinéɓe ɓen mo beeyo watto ha moƴƴa watto ha laaɓe yaada e couple mum joguiɗo couple yo yaada e couple mum mo ala couple haray kadi dey mbeɗa wondi e joguiɓe ko accompagné ɓe ko
ko nder terrain to ça veut dire mo ala couple on jonnama couple mo ala couple si yewti ko damal o taway jaɓɓotoɓe ɓen ko timmuɓe rewɓe no ko rewɓe ko ɓe woni ɓe jaɓɓade sans plus tarde par ce que ɗo rewɓe no takko men ɗo ha jaɓɓe donc ɗo wawi jonnuɓe micro on ɓe hewtina jama on ko honno ɓe marani jama on quoi ok mi nanima ɗon kadi donc honɗum waɗo marande jama on minen ko surprise men marani jama on nde ñande surprise jano surprise wano homo surprise puisque fuɗɗodema ko sécurité on wola ɗum fiimo ko ɗon andata arɗo wo heɓay ko weeli ɗum na ko weeli men minen organise ɓe ɓen me watta koko weeli aroɓe ɓen kon me watta eyyi ko weeli supporteur ɓe ɓen e ko weeli invitaɓe ɓen ko ɓen ɗon weeli ko on weeli ɗon min waɗanta ɓe dal mi waɗana ɓe surprise jano e hawre ko wiya ɗo kon fof prési ko wol kon hoore se paren e maren fof e ɓeɗo kay pare e maren onon kay ko honɗum maran ɗon nde ñande jama o miɗen marani paare meɓe teddugal e welo welo miɗen marani mare meɓe teddugal e welo welo ko ɗum noon min mari komin marana ɓe si ɓe heɓari fusti ko weeli ɓe ɓe heɓata fusti ko metti ɓe ko ɗum ɗum woni toon nde ñande mare ɓe tumaran ɗon haray aroɓe ndaara supporter fuɗɗode ma e ma an meɗe maranma toon min e hewre an e hoore ma meɗe maranma nde ñande mais ɓay couple e machallah ɓe ala couple ɓe yoɓe ara ɓe jonneɓe couple e hoore teddugal malɓe couple ɓe yo arde couple ɓe maɓɓe ɓe ɓe tawa teddugal ko filla e men watta nde ñande machallah yo Allah moƴƴinan en nde ñande donc prési affaire organisation mo waɗɗon o ko onon tun waɗimo walla ɗiɗon bokkini e hedditiɓe communauté guinéen wonɓe ɗo ɓe haray o organisation waɗaɗo ɗo déjà ko alliance tournoi on sa nani o heeɓi maren ɗiɗo o heeɓi paren ɗiɗo ko alliance si wona alliance wawata wonde haray min en tant que président ko alliance mi waddi e groupe aji tati guinéen ɓe andanɗa hoore ma min fof min ɗen faala hunde wotere ɓen ko homɓe no ɗum ko doole jama ɗum ko silla fonfo en ari fotti fooli ko président on bokki e ari fotti fooli sokili ɗum ko Saliou Sow haray ni menen meɗen meemi moyen guine on fof sa daari meɗen jogui laaɓe meɗen jogui timbi meɗen jogui timbo meɗen jogui sigiri meɗen jogui kindiya meɗen jogui dongol tuuma meɗen jogui kadi wansan sa yi min senditi dongol tuuma innitira tournoi on hollugol ko maasi ko guinéen on fof kafi ko maasi yeehi final min ƴetti tournoi min innitiri dongol tuuma hollugol koɓe nene goto ko kamɓe kadi hoɗiɗi min ƴetti paren on min jonniti dongol tuuma min ƴetti invité d'honneur on min jonniti maasi par ce que ko kamɓe jeeyi min ƴetti premier maring min jonniti maasi ko kamɓe jeeyi par ce que maasi yeehi piraniɓe addaniɓe sa piyi timbi a piyi maali a addi coupe on haray combo dowa wallitade maasi haray ko mawɓe ɓen e suddiɓe ɓen e sewɓe ɓen ko kamɓe wawata soutenude équipe maasi on haray ni noon menen men dogui ko dogete kon fof paren heɓike maren heɓike garçon d'honneur on e hoore mum komo maasi haray on kadi so tawi woni komi faala kon ko Yousoufou Bari Sengo ko woni garçon d'honneur jom haray tournoi on terrain on kala wonɗo ha e 15 heures ando ala place sago amen 14 heures plomb koyo taw terrain on heewi ko ɗum memi ɗiye jane ɗo sa memi maasi tato nayo a memi dongol tato nayo a watti ɗon ambassade men on par ce que délégation ambassade on kadi no adde ɗon haari par ce que aɗa sitti fof a wola fi ambassade a wola fi jeunesse on kadi par ce que jeunesse guine wonɓe ɗo ɓen e président jeunesse on fof no concerni ɓe quoi donc e wata wadde hunde dandanɗa hoorema hiɓe ɗo ɗon kemɓe mansunude hande ko yiyata ɗo resort san guinéen ɓen fuɗɗi e président Souleymane Comsel haray ko kamɓe autorise men ko mawɓe amen sa memi Wuri Thialere président Wuri Thialere a memi président moyen guinéen sa memi général Piking a memi communauté guinéen haray président jeunesse resort san guinéen e guinéen ɓe wonɓe ɗo ɓen ha hewta mawɓe men ɓen ambassade men on ye ndeññande koye jama on andu himo toon kanko e communauté makko on ɓayɗen andi kala ko wawde wonde ɗo haray ko ambassade men on
okki en doole fi en waɗu ko wonɗen wadde ɗo kon lamɓe men ɓen kadi ko kamɓe kadi jonnitande ñalande ɗo ambassade men on ko kanko woni hoore laawol men on imo jonnita ñalande sa memi président Woori a memi président Hamidou Ba a memi président Amadou Woori a memi Aissa Baylo a memi Aissa Ba a memi président momen jogui Wakam ɗon haray ala ko heddi donc président fi offre au tournoi mo fuɗɗiɗa ɗo par ce que ko final woni wadde ni donc ɗa wawi fi yewtude jama on ko honno fuɗɗori par ce que hunde fof ko base on taw ko honno mottidirɗa ɓeɗo fof par ce que ɗo a wi Pita a wi a wi Labe a wi Mali a wi Fore cenɗe Guinée fof dar wonɓe ɗo ɓe fof nodda donc ɗa wawi explicande jama no tournoi no fuɗɗirno ha hande no hewtir ni haray min depuis 2011 meɗen organise ude meɗen noddude lagine fof minen lagine min ala sera min ala frontiére si min yeehi Maasi ko ɓe wiyata ko ɗon jeeɗa si min yeehi ko Sosoɓe ɓe wiya ko ɗon jeeɗa si min yeehi ko Maninkaɓe ɓe inna ko ɗon jeeɗa min mi ala frontiére en tant que 2011 miɗo bokki e jeunesse adiɗo uddude Stade Iba Mar Stade Iba Mar kadi nden no sokayno ko min kadi dat an soka e dow mum terrain Jaraf mo yiyaton ɗo ɗum kadi ko min Juma adi nadde ɗon enen Guinéɓe ɓen yen jour ɗon tournoi haray miɗo weltani Allah weltani mawɓe am ɓen weltani kadi mawɓe meɗen ɓen haray noon fof no andi min ko dongol tuuma mi jeeya saabu noon honnu no woodi yimɓe somi yaltiɗo hannde kon ɗum ɓe wiyata kon ɗo Juma jeeya kono hannde somi inni Juma ko dongol tuuma jeeya woɓɓe innayi oye kono ko wiyete ADKP ko ɗum mi jeeya haray miɗo wondi noon e wano DJ Belain e Hadja Binta Pellel en d'origine Sénégal o Guinée en hoorejo maɓɓe on Binta Pellel miɗo wondi noon kadi e séréji jani ɗi anndanɗa hoore ma sa wi Maƴina Hulali a hewti Ramatullahi Sarani a hewti Ramatullahi Bari Aso Bari a hewti Nafi haray a hewti sére Maƴina Hulali on sa iwi ɗon a yeehi jeegu VIP min ɓeygo an tigi tigi ko ɗon bokki iwa ɗon kadi a tigi danke iwa ɗon kadi yaha Fooli Rewɓe iwa ɗon kadi yaha sére Jeo Diallo haray séréji ɗin min mi ala sera miɗo bokki kadi e sére jeegu VIP on e sére Beldamo on haray miɗo salmina ɗon wano Ibrahima Liti en Dieynab Beldamo en e président Abdoul Bambara Kouyaté Ba Fodé haray ɗo simi konndi a ronkar taw a sekta deuxiéme leyda donc monsieur Sow joni en tant que ono jeunesse Mali on Guinée wonɓe ɗo ɓen ko honno maranɗa communauté on ok monsieur le Souleymana haray meɗen wi menen sénési on ɓe fof meɗen noddi ɓe le 18 on terrain aslem inchallah ɓe taway ko weeli ɓe tawata ko mettata ɓe haray wi ko menen kadi sénès de Sangaréa on haray weltaniki ɓe fof maɓɓe lando si ɓe jaam de communauté guinéen wonɓe Sénégal ɗo ɓen fof haray meɗen weltaniɓe jarniɓe haray meɗen invité ɓe e jour on haray noon lan salmina hajjaɓe amen ɓen wona hande a salmina taw en gaynaa taw goy par ce que là koye fof wolno jama ko honno fuɗɗorɗon organisé no ha hebtinon ɗo no min fuɗɗori noon min fuɗɗorno min fuɗɗorno ballon bundes min watta noddede tippi micro seeɗa fewta to min watta noddede min participa tournoi wonde min qualifiya wonde min perda match de poule min guerre noon ha min wattiyade final min ƴetta si min suusi organise ude minen kadi depuis min fuɗɗi organise ude ko ɗum ɗo woni 5e fois mais ko organise ton ɗo ko hiɗo yiide hoore mum e mum walla on ala yiide e hoore mum non ɗo min ala organise ude firiyo min heɓu goɗɗum ko fi heɓugo jama wotodira e jama o min woni e waɗirde ɗum ɗo par ce que sa daari tournoi ka fuɗɗotoɗama ɗon ha nde gaynoyama ɗon haray heɓata to goɗɗum kono mais toujours hande sa yi momin yalti men noddi ono notade men haray ɓe ala si ɓe ari ɓe yiyata ko mettata ɓe e programme uji amen ɗi haray ko ɗum si meɗen weltani président men on ɗo depuis min waɗimo yeeso e hoore amen toujours min fo amen meɗen yiɗatal ngal hari no majjani men seeɗa par ce que hari no woodi momin waɗno yeeso
kono men har men yalɗata ngam men ɗaɓɓayno ngal ko rowani wani kadi men jouyi final momin organise no toujours kadi sa men organise goɗɗo men ari ya fewdo ɗo nataji gon aynayi o président mon arano on ɗon o nafaro ngal fusko non o nafi men sa par ce que ko seeɗa seeɗa mais kono noon mi yiwde ɗatal ngal wo ko ɗo wonno yeeso amen dal kono ko kanko suusini men momin atti ittude on ko on suusini men natugo e ɗi piiji ɗo kono mais mi yittude ɗatal ngal men ɗaɓɓitayno ngal wo komin yiide o ɗo minen kadi noon jamma on andude men wo komin anide Hajji Ramatoulaye en ɗo har men ɓooyi ɗo kono toujours no manque har no manque par ce que gorko wata wadde hunde mais noon hannde si a nani Saliou Sangareya haray o e miñam makko eɓe yeeso e ɓaaw o walla ɓe o walla ɓe non hannde la wawi mo wiide o ɓay oɗo wutila haray noon toujours kadi ko affaire ka landi ɗon kon fiik terrain on kala ko ballon o landi jama yo andu heɓay ka ballon ton ko min añi toon kon fof ko guere on yo supporter on ar naata jooɗo ɓe heɓa ko weli ɓe ay non ka fiika guere koye mum ɓe yiyata koye mum ɓe yiyata ɗum ɗo fof ko honno ko organisation o non affaire organisation si a yi min ari ha min wowli ɗum ɗon par ce que hande en duwaka juude ɗaɓɓugol sécurité hakkude men kono mais hande a wata juude sans sécurité par ce que ɓe men noddi ɓen mi yiɗa hay goto ara sooƴa e hawre mabɓe sina ara on tigui ɓuubi saabi noon mbiɗa wawi sooƴude holla weltawre welo fi bima on micro fewta to fi bima on kono noon toujours ko min addiri sécurité o min andaɓe hande min andaɓe janggo kamɓe on ko golle mabɓe ɓe andi meɗen tori jama on mo beesi iwi ka mum ari ha ɗon wattike ha moƴƴi yo aru jooɗo daara ballon on si ballon on lanni meɗen addi ko fijana en kadi ɓen ɓe fija e adalde ballon on fuɗɗade komin ƴettiri ittandema e 16 heures ha e 21 heures ko min waɗu welo naafi haray terrain on min heɓay ko yoɓa komin yoɓira terrain on kono meɗen engagé jama on heɓay ko weeli ɗum ha ɓe hoota fair play quoi inchallah à partir de ma 16 heures 0 minute ballon on fuɗɗike ha e 21 heures haray ɗen aslem nde ñande ko kaye mama donc prési ko affaire trophée ji no waɗi trophée mum walla ko num prépare ɗon ka événement par ce que si ha final waɗama on ari surtout ma ka Jama TV hollitugol jama o fi sohla mon on donc haray andi no woodi ko hikkiti ɗon haray ɗon ko teddugal jama en trophée jano mo andanɗa hoorema mo goɗɗo ƴettali on hino jooɗi no woodi premier place no woodi deuxième no woodi troisième haray kadi ko heddi kon kadi surprise jano waɗay e mum surprise on sa nani ɗum ɗon andi mene humpa surprise wiyama andi ko goɗɗum ɗuma c'est surprise tawi ko mbuuɗi yaltata to tawi konɗo yaltata surprise jano waɗay e mum saabu honnum communauté guinéen on ko kamɓe immini men si ɓe immini men min fijanay ɓe min yimana ɓe min amana ɓe min adda kadi artiste ɓe andanɗa hoorema fof hino ɗaɓɓude ɓe artiste no toon nden ñande awa ko VIP nden ñande haray yoɓe andu ko ɓe wiyata pooɗa kon pooɗa hino toon haray séréji ɗin yoɓe andu so yi pooɗa addama ko fi séréji ɗin par ce que séréji ɗin hande hay sa waɗi haaju a waɗali pooɗa haray no mankani ɓe donc séréji ɗin ko pooɗa on séréji ɗin ko pooɗa on pooɗata ɓe ɓe wawa jippinde paren e maren ko ley waɗen kayimama ha weeta par ce que mi ɓooyi wadde final kono siga o final ɗo min nata mi heɓitatamo de mais ay ni surprise no toon par ce que mi falande détail ji ni par ce que c'est de un meilleur joueur kadi harayno toon meilleur buteur etc meilleur goal en tant que trophée ji ayni premier place deuxième place troisième place ka match de poule ji ɗin fof kadi haray depuis au début ko fuɗɗa ha fewde ɗo donc il y a des différences à l'intérieur moƴƴi noon donc tu peux expliquer les téléspectateurs si a nani surprise ji no toon haray joueur ɓe ɓen meɗen faala no woodi kadi komin décorata jama on wano mawɓe meɗen jeeyaɓe e meɗen ɓen mawɓe notiɓe fuɗɗi e paren on ha hewte e maren on wano final feƴƴuɗo no woodino goɗɗo mo andanɗa hoore mamo mi duwano décorude ko duwaɗo arde law siga hombo wano Hasanatou Grand Dakar ɓe namo Aso Bari ha hewta Nafissatou
kamɓe ɗon tato ha yewta Rahmatullahi Sarani kamɓe no woduno ko ɓe duwano décoré de ñande final ngal ko honnu hanno ɓe décoré taw terrain Jaraf heɓali tan on heeji daali ko ɗum hikka miɗo décidi simi heɓano terrain mi suwatano final an par ce que terrain Jaraf waɗugol final an on mi wawata invitude wano Rahmatullahi Sarani Nafi Grand Dakar mi waɗa asobari maren ko feƴƴi ɗo ɓe hoota mi décorali ɓe mbiɗa joguino pareji kadi ɗi andanɗa waɗama duwanoɗi décorede haɗay no ngol lawol ɗo paren an on mareji wonɗi toon ɗin fop wona o ma o pareji ɗin fof par ce que fof ko lanɗon kuwafima inchallah ko décoreteɓe yeeso fof ko ɓe jonnete kadi décoration mum aduna on fof yiya par ce que hiɗe wondi e Jama TV ɗe wondi toon kadi e Polgal TV ɗe wondi toon kadi Pass Sinla Fonfo haray téléji ɗin no heewi toon radio ji ɗin no heewi mo ɓe yaaday e welo welo nde ñande naɓa jonna guinéyemɓe ɓen ko ɗum simi inni on min haray ko adi kon miɗo weltani communauté guinéen on min hande somi hewti komi hewti ɗo haray ko guinéyemɓe ɓen okkilal ngol lawol mawɓe men ɓen kadi noon okkilan on courage wano ɗi séréji ɗimen wondi kadi buy hino toon no wiya séréno ni menen buy e amen koye ɗi séréji laawi amen feewi saabu honnum min bokkay e nattiji ɗi séréji min teggita min sooda terrain min darna e mum suddiɓen kadi mi yi joguiɓe joom buy hino toon ɓe teggita e natteji maɓɓe ɓe sooda terrain ji maɓɓe ɓe darna galleji maɓɓe joni acce darnoma menen Jama TV darnomin terrain kamen komin teɗon ɓurta yajude ta harna e ɗum ɗo harna appartement etc walla goɗɗum ara ka galle gandanɗa hoorema Jama fof waɗa wawa wonde toon ɗum ko seedintingol séréji ɗin wona pagayi won toon waɗay ɓe pagayino toon kono noon anduɓe golle ɗen e yiɗuɓe golle ɓen ɓen hino toon séréji ɗin min dey o juma président wonɗo ɗo mi waɗi e séré ha mi heeɓi galle an ɗum ɗon alhamdulillah meɗen e mum haray ittude ɗon aɓe yeeso kadi mbiɗo encourage Jama on hooreɓe séréji ɗin yoɓe wakkilo ɓe walla wonɓe ɓaawo maɓɓe ɓen haray no woni e no min noddiri o communauté guinéen ɗo ni si ɓe ari e weltinayi ɓe waɗe welo weloji ɗin waɗen fête ji ɗin haray joueur ɓe ɓen kadi so yii needi e maɓɓe no woodi kadi ko wawite waɗande ɓe e mum sa yi noon o final ɗo ko 100% maasi ko ittude gongore maasi ha pita ha timbi ha timbo ha mamum ha hewti ambassade men on ko ɓe woni jonnoyde o trophée haray sa yi pareji no woodi mareji no woodi haray ko yon andu wona hunde tosokere biyere ngon wona hande o tournoi fuɗɗi o tournoi fuɗɗiɗo ɗo kadi mais yanguike fiyo woni ko faala ɗen kon communauté guinéen on ko oɗo min mi jogui 10e trophée mo andanɗa hoorema mi jonniray mi meeɗa wadde tournoi mo ala final mi meeɗa wadde tournoi mo waɗanaka final haray oɗo noon mi waɗi final ji buyɗe kono maasi ha ɗiɓe wi dey goɗɗum waɗay ɗon nde ñande gongore no wi kamɓe cehel mas ko jungo woto ko undugal gotal kono miɗo andi ko 100% maasi kono goɗɗum no ɗon joni no grandama min anda ɗon ko honno kay par ce que piiji ɗin fof no wonta piiji mi nani ɗo inde séréji ɗin fof par ce que lande de kamɓe ça concernant e ɗon ka séréji quand même donc ono séréji ɗin ko honno maran ɗon surtout ma Jama TV toon mi nani ɗo décoration no gasa men kam min décorete toon nder toon nde ñande bien sûr ko noon woni ɗe ala séréji ɗin fof no noddita ha hewti séré an on min séré moƴƴana hulaari acco ɓay mi hulata mi waɗa ni quoi ala mi noddide séréji ɗin fof kanko Nafissatou Diallo e Hasso Bare nene rewɓe e Hasanatou Madame Camara e Diario Diallo depuis Fass hara min e noddude séréji ɗin fof fuɗɗode ma séré moƴƴana hulaari ha hewti séré Dio Diallo ha hewti séré Beldam ha hewti boboɓe amen ɓe woni jeegu VIP sa nani jeegu VIP bungi ɓe mari neneɓe yomɓe ko Madina Hulaari woni nene maɓɓe Madina Hulaari sa nani ɓe bungi Allah e président Abdou Bambara e kanko walli julɓe haadi dalen e Bafode e Isra ɓe Boubacar Kouyaté mene ka Jama TV ɓe aray bungino ka are min bungino are min bungino ɓen min bungino e worɓe ɓe par ce que meɗen gandi aray bungino on wawata yaade ɓawa men kam mi wawata yaade ɓawa mum surtout ma are fof mi woddita quand même are ndaaro ngo surprise dogo ɗon nde ñande ɓe ni ɗon maddi artiste ɓe toon surtout ma pooɗar ndu nde ñande waɗay ko ɗo wayi siko nde ñande a yeyette Diallojo ko guerata ɗon yette Diallo ɓen hayloto ɗo nde ñande ko nayete baɓe ka na yette baɓe nande ɓen ko série yaga landira a yar ko paare gon ko yette bajo
ko ɗum waɗi yette baɓɓe nde ñande hara ɓe marano men waɗana yon ko meeɗa yiide nde ñande moƴƴere machallah inchallahu rabbi donc allez dow nen ɗo mi ara ka monsieur Sow non en tant que jeunesse mo addu ton deñanɗo joueur ɓe ballon ɓe momɓe ko honɗum waton ɓe qualifiude en tant que jeunesse par ce que hiɗen andi en organise tournoi ji partout donc en ala e wallude kadi jeunesse men noon fino ɓe heɓira niveau certain fi waɗugol compétition national international donc ɗum ɗon kay mi wala falanude seeɗa e parti mum par ce que ɗon no ɓooyi ko organise ɗon ok ɗon kadi ko gonga o hande komi wawata wiide joueur ɓe ara ɓe joua ɓen yo ɓe ar ɓe joua hay goto anda honto sansi mum iwrata yo ɓe ardu tun e needi tournoi momin jouno ka esadou Iba Male on wodu no boyɓe amen nayo ƴettaɓe mum machallah tatoɓe no France o yawno Belgique machallah donc importance ɓen mum ko ɗon ɓe ƴettano mais meɗen welti noon kadi weltori koto ceerno Sadou par ce que o arno o haalani men o wi yo boyɓen ar jooɗo jaman yo ar jooɗo ndaara no woodi ɓe woni addude so addiɓe ɓe ndaara e joueur ɓe ɓen invité joom association ji ɗi ka club ji ɗi quoi ko ndaara joueur ɓe wonɓe joueur ɓen kala joueur jo waɗɗo ɗuma o heɓay changé mum ɓen ɗon nayo noon koye saabu ceerno Sadou ɓe heɓiri change ouais machallah haray min lantori jama on toujours yo jama mo be yo ardu e needi woni noon ka ballon ɗo woni goɗɗungo ta goɗɗo yooɓo yo yooɓo jandal hay goto anda on to change mum iwrata haray meɗen tori fop woni joueur woni supporter yoɓe ardu e needi quoi yoɓe ardu e needi haray si ɓe arde e needi haray ko ɗumenen men faala ɓe heɓa kadi koɓe faala kon ɓe hoota e jaam kadi par ce que ittande makka terrain ha hewti ka angal e ga sécurité on daroto hay goto arata ɗo wiya ka ballon amen heɓuno ɗum ɗo sina ko weeli dal wa surtout ma fayɓen ka motoji en ce moment si wano ballon on fuɗɗama ni haare ɓe ara ɓe accélére ɗum ɓe dérange surtout ma kawtal ngal ton waɗa et cetera donc haray ko torotoɗen jama o ɓe ɓarde e needi ɓe hotira e needi hara goɗɗo tampari goɗɗo tampinaka par ce que hande ane sa yeehi a hewti e jungue jogue wano force de l'ordre en ɓen a wata ɓe sappude donc andi a bonnay ko tampingol onon organisateur ɓe ɓen donc haray komi toroto jama on surtout onon kadi waɗoɓe no sensibilisation à travers mom par ce que ko onon invite ɓe ko onon woni invite de jama on surtout so yeehi hande ɗo no heddi maximum une semaine quelques jours 5 jours fi événement o ɗo tout fof no wawi wonde ɗo en tant que président ɗo kay ɓe wawi comme ko wiɗa ɗon goɗɗo addani on woɓɓe surprise ha on heeɓi woɓɓe sens ɓe yeehi Belgique ni France donc haara président kay no wawi yiltitade ngol kallangol ngol o wowno ɗon kadi ɗum ɗon kay waɗa par ce que ko fewdo hande sen wallari jeunesse men on e wallari sukaɓe haray sens ala woɓɓe no mari niveau ko manque ko financement donc hande onon wonɓe organise ude ɓen on daaray kadi ka association ji ka club ji ka partenariat ji surtout naɓen toon fayɓe men ɓe wallen ɓe andinon ɓe ko jokkete ko hunde naafijiɗar no tum prési eyyi ɗon haray kadi fewdo ko Saliou Sow kadi memi ɗon komi hewtaynoɗo ɗum minen joni mi yiiɗa waɗude tournoi final juutuɗo saabu honɗum wallahi Ibama joueur lannata ko yalti e junngo amin mi waɗa e tournoi nde final no hewta tawa tato nayo jowo yaltinama e mum ɓe aray ɓe wiya men ko il faut rempilanon min saabu honɗum ɓe soodama te minen ko saabu ɗum min fottinta ɓe en fof hiɗen andi kuɓɓo wonɗo ɗon on wona on ɗon fottindini en kono won en waɗande ɗum hollugol guinéɓe ɓen kadi no duwa yeeyude paykoye mum koye enen mawɓe men kadi joguiɓen kadi yoɓe finance wano min hikka miɗo invité jaraf ɗo miɗo invité ɓe ɓe aray suivugol paykoye koye wano Rebus Handalu han andi ɓe jogui toon kadi wano Père Jonse Koulibaly kanko naɓata ɗo Qatar kan kadi mi invité mo o aray o suiva paykoye koye e école football mabɓe on wano koto ceerno Sadou kadi mo memi ɗo on mi weltanomo kadi foti par ce que hande simin hewtiɗo mo bokki e ko encourage men saabu noon honnu
e meɗen haldi ñande finangal kankan no woodi ɓe woni golludude e naɓugol koye paykoye on kadi o arday e ɓen ɓe jooɗo ɓe surveille paykoye koye ko ɗum si mi wi min paykoye koye komi sohli ko needi so ɓe ari needi ɓe juyi ko hoore maɓɓe ɓe woni gollande minen hannde ɓe wawata heɓude ɗo komin meeɗa heɓude minen ɗo fof meɗen jogui métier amen meɗen jogui golleji amen meɗen jogui hoɗundeji amen haray konno min woni moɓande ɗum ɗo enen guinéen on kala ko wawɗe yiidude sport on ko boolidirta kon ko ɗum ɗon ɓuuri ɗuɗude wono hande haadi dalen walli julɓe di walli julɓe on no wi communauté laabe on fop no ɓaawo makko par ce que communauté dalen on ko kanko udditi o tournoi saabu noon honnu tirage on ko kanko jonnita ngal teddungal ɗum haray wono dalen no sabba délégation mum maareji ɗin no sabba délégation mum séréji ɗin no sabba délégation mum min kadi dogol tuma mum jeeya on fuɗɗi e président Sidi Ndeylo ha hewti Hadja Binta Pellel ha hewti mawɓe amen bureau dogol tuma on fop wona o ma o miɗon noddiɓe yoɓe sutani ɓiɗɗo maɓɓe o nde ñalande ɗo par ce que ko laguine fop hikkinimo yeeso so hikkinama yeeso o noddi wano ambassade on o noddi président Wuri Thialere o noddi président Moyen Guiné on président jeunesse on mi noddi o noddi kadi pareji siga koto Hamidou Ba ha hewti ɗi mareji kadi ɗi maasi gandanɗa hoorema hiɓe wi ko concurrence te final on ɓunnata so pour so sondo ɓe sondo kala ko yaaha fi final on mo beewi ay ko min jeeyi fewdo ɗo ni tisol jiɗin no piirede ko yaasi yorgo no wi mi meeɗa ƴettude coupe en Sénégal ɗo weldigal aygel no wi mi wayri coupe Sénégal ɗo si Allah boldiri men ɗo mo ɓe no wi ko kañum hendoto haray menen na saabu mbuɗɗi addi men ɗo sport on koye boolidir en waɗa en nene gotoɓe so yimi memi ko séréji jama on koyo andu séréji ɗin e hiɗi wallude hiɗi nafi wona sama kala won toon par ce que hande min siɓe min en tant que président ɓeygo anno bokki e séréji séré nene goto imo waɗa kadi maire tour kelma sar no min hoɗi ɗo mi randa mi weltano ɗo wano Kadiatou Ba Kadiatou Bari Kadiatou Camara ko minen jombi Kadiatou ɓen fof ha hewti tigui danke ha hewti tigui danke mo jibini machallah haray bientôt kadi e waɗa e dennabo min o haray min nodditi communauté guinéen o na o ma o on est des grandes dames. Mais notre temps, parce que vous êtes la grande dame ici, hein, quand même. Au dernier moment, parce que nous sommes unis, donc au dernier moment, nous marandons bébé. Et surtout, ma mère, ni mère Jama TV, mais c'est notre ton, donc toi, mais on bungine, mais c'est notre Inch'Allah. Ko men marani jama ko giggol teddunga men marani beto haray kono ko prési woli ko be jama fo arda e needi arda e teddunga be tawa e needi be tawa e teddunga mede nodditi non foppa e goto men ittare to kala andude ko Guinée ko ɓiɗɗo Guinée wona soso wona pulla wona maninka wona birso wona toma mede nodditi fu onon be dogon tuma ben non mede nodditi mede nodditi surtout mayita jalloɓe mede nodditi fu dogon tuma e men nodditi on nani vraiment ok monsieur Sow votre dernier mot parce que men o yahay woni ok monsieur Souleymane Bermam men weltanike on min weltike min weltorike o moƴƴa wona seeɗa toujours menen kadi haray lam weltano hajjaɓe ɓe macci kadi ka suudu am ɓen wono Kadiatou Ba e Mariama Tuppe haray mi salmini dal mi salmini ɓe fof haray toujours kadi haray jeunesse amen on sokili meɗen toriɓe ɓe fopp maɓɓe na o ma o yo arɓe soutena programme o par ce que ko fof hawti jeeyi na goto jeeyi ko ala hoore yata haray ko toujours kala ko jibinande Sangareya haray meɗen invité ɓe haray yoɓe andu ko fof jeeyi na goto jeeyi machallah haray mi hewrike Hadja Diariou tonge Fass mi hewrike toujours Mariama Parcel mi hewrike Halimatu Tiwa Poul haray mi salminiɓe fof mi landike siɓe jaam haray toujours meɗen habbi jamam fof habboɗe ɓe jikke teddungal machallah haray mi hiwrike wa marché Tillel fof haray toujours komin goto inchallah salamu aleykum wa rahmatullah prési au dernier moment ko no aton jama on ko honno wonnoɓe surtout ɓe fi événement on haray ɗo komi wiyata jama on
mo beeyo préparo mo beeyo ƴettu saku mum kamɓe solnaɓe ɓen ɓe ƴettu saku mum maɓɓe ɓe waɗa ko damal ɓe anda le 18 on terrain aslem ɗunnata mo leeti heɓata place mo leeti heɓata place ala paren ala maren ɓen ɗon no eɓɓana ko eɓɓana kon kono invité ji ɗin e soutien ji ɗin wota goto leetu par ce que terrain aslem e yiiɗen andi ko 900 place wonɗon 900 place noon haray miɗo faala invité ji ɗin fop yoɗi yaw arde hara si hewti ko nokkugo men sincanta woɓɓe par ce que miɗo andi aslem no yaaji kono tilbi noon si tawi ko sago an invité ɓen koyeɓe yaw arde haray noon miɗo wondi ɗo kadi wano koto Alpha Kole tawejo amen wonɗo ri 5 mo andanɗa hoore ma ko invité ji an wano Mamadou Paté Urki ko invité ji an wonɗo ri 9 angal 6 wano sukaɓe gollanayɓe lamɓen wona Umaru Hamidou Lama équipe an on ɗon ha hewti ɓooyi ha hewti jaati banga haray bureau an on ɗon fop min kadi komi tayojo mo andanɗa hoorema ɗaɓɓeteɗo e tayeɓe ɓen mi wona ɗum ɗo tum mi jokki mi ño'anayi debbo mi ño'anayi gorko mi waɗay fiido nel kala ko faala ɗon e wallu ñogo mi waɗay haray ɗum ɗon ko teddungal jamamu haray noon komi andintinta on ha ko timbe maasi fottude maren jiɗin ko maasi paren jiɗin ko timbi invité d'honneur ko maasi invité ji ɗin hiɗen andi sangare ya noon si noddama ɗen andi hay bobo e koye yahay maali si noddama min ko ɓurilam welde eɓe maali ɓen ko mawɓe ɓen taw wiyata en yahay haray noon maasi kadi ko ɗum mi yii par ce que tournoi maasi cehel maasi on mi meeɗa yiide final hewɗo wa tournoi cehel maasi on ɗo kadi ko ɓiɓɓe moɗon yeehi ko final ɗo haray miɗo noddi wano koto Ousmane ɓundu en ha hewti leɗɗe haɗɗe ha hewti yorgo ha hewti mangol ha hewti kewoy ha hewti coppel ha hewti ɓe maasi ɓen fof mi noddi gongore ha maasi ala kontude ɓe timɓe ɓen kan yoɓe andu ko kamɓe jeeyi ñalande nden ɓe maasi ɓen ɗum ɗon hiɓe andi ko piira o ko piira ko maasi jeeyi mbiɗo wondi noon e wano garan bos mbiɗo wondi e koto Salli Bankum mbiɗo wondi e mawɗo Dalaba mbiɗo wondi Silla Fonfo mbiɗo wondi Alpha Ba ñeñere ɗum ko maali haray ɗo ko Guinée en on fof noddita haray noon wuuri Jama TV e Soul Ba Souleymane Ba haray kamɓe ɗo e télé go hewtude Jama TV koyo tawno présenti ɓen aɗoto taw ƴettude image aɗeteɗo yaltinede par ce que haray Jama TV min toranike ɓe Allah wona hande kadi noon min fuɗɗi torade par ce que min fuɗɗinoke ley ha hande en hewtiɗo mbeɗen tori Allah yo Jama TV wonu télé dareteɗo e aduna Allah on fof yo won télé mo andanɗa hoorema mo jama on ɓuuri jiñande par ce que si wiyama Jama TV haray ko ene woni doole makko on haray Jama TV weltanike séréji ɗin weltanike mareji ɗin weltanike pareji ɗin weltanike ambassade men on weltanike koto Wuri Thialéré président Wuri Thialéré ha hewti président Sidi Ndeylo président Moyen Guinée ha hewti président général Piking haray ɗo simi konti ɗo mi watta ɗo haray mi ala kontude ko Guinée en on fof Labe Mamou Sigiri Kindia komi jogui ɗon kadi miɗo andi miɗo Kindia kadi miɗo jeeya Kindia miɗo jeeya Dongol Touma miɗo jeeya Dakar haray miɗo noddi hen fof haray ɓe garan Dakar ɓen noon ɓe yejjitaka jeegu beldama on kadi yejjitaka sere Maƴina Hulali on yejjitaka haray kadi fooli rewɓe hiɓe andi sa nani fooli rewɓe ɓeygu an puusi on sere ha o ɓurti heɓude doole haray fooli rewɓe ɗum kadi ko menen fof won ɗon haray mi nodditi wano Binta en simi konti to mi falje mi weltanike communauté guinéen mi nodditiɓe fof le 18 16 heures koyo taw terrain o damal ngal heewi tef nde ɓe uddita damal ngal koyo inne rangama hen fof konto rewete place lanni ɓe lando lan julle mi addo e julle kadi mi renforce terrain on jon terrain on e hoore mum wiya ene ɓe konto iwi ko ɗum mi tori guinéɓe ɓen gongore noon yoɓe andu ñalande ko ñalande mabɓe coupe on ko gongore maasi woni yahude ko mo iwde e junggo président on jeeyaɗo timbi o hewta e gongore maasi ɓe jonna sukaɓe mabɓe haray mi salmini fof mi weltanike fof mi weltanike Jama TV kadi e sukaɓe mi wondi ɓen hande somi hewtiɗo ko kamɓe hewtinilan ɗo somi hewtiɗo kono solnan tigui danke imo encourage lan mo wallitade lan e côté ji ɗin fof
si goɗɗo yalti weltanama koko makko ɓutti haray miɗo weltani tigidanke kadi weltani femme guinéen ɓe fop mo ɓe e wakkilo weltina mo wondi on inchallah haray en weltanike ɓe maasi ɓen eɓe timbi ɓen ɓe fof laaɓe Mamou Sigiri Mali. Machallah. Ok. Donc les téléspectateurs et téléspectatrices de Jama TV ben fop on yi ko feƴƴiro ko munde nananda hoore ma ko habbande. Donc haray meɗen inno men joni rendez-vous surtout ne soit pas raté le 18 donc haray ɗen habba ɗon e terrain Aslem 16h haray meɗen haara ɗo woni guichet fermé inchallah. Donc haray on weltanama on fof na o ma o meɗen lando so tawi ɗon e jam minen alhamdulillah meɗen e jam haray donc en semaine prochaine on weltanama fof merci.